Bueno, Fernando, ens trobem en un raconet de la Garrotxa. Sí. Venim a buscar tòfones, a veure si tenim sort. Per trobar tòfones, quin és el lloc ideal? O com podem induir que trobarem tòfones? Què hem de trobar al costat? O quins són els arbres que ens induiran que podem trobar tòfones? En principio tenemos que buscar encina, roble, avellano, que es donde suelen salir, y en sitios así, sitios abiertos, sitios que estén más o menos limpios. Esto es ideal, que hayan limpiado este campo es ideal porque ahora solo hay un trufero, pero dentro de unos años seguramente que más de uno saldrá. Tu ens dius, només n'hi ha un trufero. Sí, solo hay una encina que tiene o que puede tener trufas alrededor. ¿Y cómo lo detectas eso, Fernando? Eso normalmente se detecta por el quemado, digamos, que llaman, que alrededor de la encina no hay nada de vegetación. O sigui, la trufa s'ha quedat la tòfona s'ha quedat tots els nutrients i no deixa créixer altres herbes o altres... Sí, más o menos, sí. I aquest parell estan a punt per buscar... Vamos a ver si tienen ganas. Som-hi, perquè jo he vingut a veure si trobem alguna cosa. Sí, yo creo que sí. Vamos a buscar. Vinga, doncs. Vamos, Nuca, Tocho. Venga, va, búscala. Vale, ¿dónde está? Hòstia, la Virgen. Hòstia santa. Búscala, Socho. ¿Ves? Aquí sí. A ver. Si huele. Hòstia, i tanto. Esta es tuber melanosporum, trufa negra. Se distingue muy bien del bromale porque mira, si tú haces así, ¿ves? Aquí no sale. El tuber bromale, el mayén, cuando haces así sale la parte, el peridio del Vale, o sigui, el peridio, el que jo diria la pell, no? Sí. Si grates i no acaba de sortir. És una manera de detectar sense tallar-la que estem davant d'un tuber melanosporum. Sí. I això deu pesar, Fernando, què deu pesar aquesta peça? 20-30 gramos. Sí, seria una bona peça, eh? Seria molt seria comercial? Sí, aparte de la forma que tienen, está bien. Sí. Hem vingut a buscar tubers i ens endonem, hem trobat una de les joies del tuber, que seria el tuber melanosporum, però quantes espècies de tuber podríem trobar, Fernando? Comestibles aquí en España puedes encontrar unas 12 especies tranquilamente o más. Sí. 12 espècies comestibles i hem d'anar al tant, perquè no sé si està dintre la família dels bolets, però sí que ho relacionem al món del bolet, evidentment, i hem d'anar al tanto. Hi ha alguna que no sigui comestible, que sigui tòxica? No, todas se comen. Sí, todas se comen, más que nada porque la cantidad que se pone es muy poca. A lo mejor si hay alguna especie que si te comes medio kilo, pues... Se pot ser indigesta, igual que si et menges segons quin tipus de bolet, també, no? Que sigui comestible si et menges molt. Espectacular. La veritat és que... Luego lo probaremos. Sí, home, després hem de tastar-ho. Sí. El tuber melanosporum, Fernando, dèiem que era un dels tubers més apreciats a la cuina. Ara que estem a bosc i estem trepitjant territori, com te la menjaries tu, el tuber melanosporum? Quina seria la millor manera de degustar aquesta joia que hem trobat? Con un poquito de aceite de oliva y tanto en una ensalada, unos huevos, una tostada, un pan con tomate y unas láminas así por encima, algo sencillo. Ja ho tindríem. O un trocito de foie. Hay 1000 maneras, se pueden hacer 1000 recetas. Estem davant d'un producte que seria, que és molt versàtil, que juga molt bé amb arrossos, no sé si carns, però també amb alguna carn. Todo tipo de carnes, aves, huevos es la receta de toda la vida. De hecho, luego cuando lleguemos al restaurante las pondremos con huevos en un bote hermético y la cáscara porosa del huevo ya aspira todo el huevo. Com el que dius, la càscara de l'ou és porosa, s'impregnarà de tot el gust d'aquest tuber. Si lo dejas 3-4 días, luego el huevo és un ou trufat de veritat. Però super trufat. Doncs, Fernando, això te fas càrrec tu, que el tractaràs millor que jo, i continuem buscant, si vols. Vinga, doncs. Vamos, Nuca. Vamos.